no afandika misavye ku rugamba kugira ngo aze kubwira abantu gusa ngo ndahari kugira ngo bimererwe neza reka tubitegereze mu minsi mike yaza kwabwira iyo dufite umusoda wacu waguye ku rugamba ni igipambo ntabwo ari ibanga kuba twohamagara umuryango we tukababwira ngo ni mwihangane yaguye ku rugamba. Ntabwo tuzava mu Minembwe, turi hano mu Minembwe muri centre, twari twaremye isoko nyine ya gatanu ko murabona abantu benshi nyine twari twaremye, ntabwo dufite kuzava mu Minembwe. Leta mudukurireho drone zihazica abantu zatuma muzikureho bazihagarike muze kuravuga ibintu bya drone n'ibindi bibazo byose bibe bikoreka mu Minembwe. Isoko ngo ndirema ngo bafashe isoko bafashe Minembwe ibintu byose ni kubwira abantu noneho turi mu Minembwe abajana amakuru y'iterabwoba abo n'abanzi bacu kimwe n'abariya bose bafatikanije twohereza ari amadrone n'abariya abandi bose badukatiye iminara bakadushyira mu mwijima w'icuraburindi tukaba tubayeho nta bwisanzure kimwe n'abandi bakongomani ubwo turi abatutsi. Noneho icyifuzo cyacu turi muri Minembwe tuzanayibamo tuzapfira gushira nubwo amadrone ayica buri munsi inkomere zikaba zigwiriye. barahangaha ubu nyine tugiye kubereka n'abamama hano baraza kubabwira kugira ngo bababwire ibintu byose ukuntu bimeze. Rero abantu babesha ngo Minembwe yarafashwe, leta ejo bundi ministre wa defense yakoze intuze declaration ministerielle y'ukwezi ya buri d'abord ni butemede y'icumweru ababwira yuko ikosa 80 bamaze gufata Minembwe. Ico ni ikinyoma. Reka tubabwire yuko nubwo intambara ziri mu Kingero ariko Minembwe ntituzoyivamo. Abamama bacu barahari mama yamujana mumeze uti Minembwe yarafashwe se? Aha, uri he? Ndi mu Minembwe. Bimeze gute hano mu isoko? Bimeze neza ntakibazo. None se abantu bavuga yuko bafashe Minembwe n'ibiki? Oya abona okera ni ikinyoma. Aha, umuzaje he? Sawa tuzora tuzava mu Minembwe. Muzuri sana wewe. Bimeze gute dada? Ko turava mu Minembwe se? Akora mwana he mama. Akora mwana wangu kugenda. Abantu batubwira yuko Minembwe tugomba kuyivamo ngo leta yahagurukije amadrone tumaze kurasa zirenga 200. Ubu nyine hari izindi 30 na 50 zeze zizamuka. Ariko nubwo zizamuka Minembwe tuzoyivamo tuzojamo. Hari umunsi w'isoko ntabwo isoko yabaye. None se bavuga yuko twahunze tutakiba muri Minembwe leta ya Kinshasa yabivuga wowe urabivuga hiki ngahe mbwirira no muzehe bimeze bite? Minembwe tumeze neza usibye ibitero bine biri mu nkengero hirya no hino za drone zisenya imihana zigasenya amashuri zigasenya ibitaro. Urabwira iki leta? Ndayibwira kuyamagana no kwemera yuko umututsi afite agaciro kimwe n'abandi bantu bose. Dukeneye amahoro, dukeneye ubuvuzi, dukeneye iminara kugira ngo nako turonka abandi. Ariko Minembwe tuyirimo kandi tuzaza arahandi rero tuje mama. None se ko telefone bazifunze mukaba muri Minembwe bavuga yuko bidakunda mwebwe ni gute? Tuzokuma muri Minembwe tuve muri Minembwe kubera kuko bafunze za telefone isoko sekirarema ibintu ntibiya bikunda ngahe tubwire bimeze gute? Tumeze neza mu Minembwe nta kibazo. Nyine abamayi bari mu nkengero za Minembwe ariko nubwo bari hafi yacu ntabwo tuzava mu Minembwe, ntabwo tuzahava tuzahaguma. Leta kirasenya imihana kirabomba amazu yadushiriyeho no kudukundukira ariko ko turaguma tukigirayo nyine ariko ntabwo tuzava mu Minembwe. Turi hano mu Minembwe muri centre, twari twaremye isoko nyine ya gatanu ko murabona abantu benshi nyine twari twaremye, ntabwo dufite kuzava mu Minembwe. Leta mudukurireho drone zihazica abantu zatuma muzikureho bazihagarike muze kuravuga ibintu bya drone n'ibindi bibazo byose bibe bikoreka mu Minembwe. Isoko ngo ndirema ngo bafashe isoko bafashe Minembwe ibintu byose ni kubwira abantu noneho turi mu Minembwe abajana amakuru y'iterabwoba abo n'abanzi bacu kimwe n'abariya bose bafatikanije twohereza ari amadrone n'abariya abandi bose badukatiye iminara bakadushyira mu mwijima w'icuraburindi tukaba tubayeho nta bwisanzure kimwe n'abandi bakongomani ubwo turi abatutsi. Noneho icyifuzo cyacu turi muri Minembwe tuzanayibamo tuzapfira gushira nubwo amadrone ayica buri munsi inkomere zikaba zigwiriye amazu akaba yadushiranye nibyinga zacu muzava muri Minembwe ntaho tuzava kugeza wa nyuma. None mwebwe muvuga iki?
Minembwe tuzoyivamo tuzoguma hano niho tuzoshika iyi leta itumara ni kuyibwira leta y'ubwicanyi nous condamnons énergiquement les pouvoirs de Kinshasa les criminels l'idéologie d'exterminer la population est vraiment dépassée. Ce n'est plus le temps de faire les génocides à Minembwe. Au lieu de sauver la population, vous ne faites qu'exterminer la population. Donc nous condamnons ça. Nous ne voulons pas la présence de FARDC qui viennent nous exterminer. Et nous tuer. Merci beaucoup. Quel message international? Je pense que le gouvernement congolais puisse expulser, rejeter les pouvoirs des Burundais. Les Tanzaniens et les Congolais. Les Tanzaniens, les étrangers, tous les étrangers. Les personnes au Congo qui nous tuent. Ces gens qui viennent nous tuer, nous ne voulons pas de ces gens-là. Merci beaucoup. Rero reka tuje mu isoko kugira ngo twereke abantu uko ibintu bimeze bahebagura bahebagira gute ariko erekana abamama bose bari mu masoko n'ibindi abamama leo iko le 20 février 2026 mimi ni afande Pisima Vugo saizi niko Minembwe niko na raia Pisima Vugo niko na raia tuko Minembwe isipokuwa vitisho ambao government ya Kongo inafanya kwa raia na kuendelea kuwaua, lakini raia inasema itabaki kabisa na Twirwaneho kwa sababu Twirwaneho ndo anaona ambao jeshi hao ambao iko na walindia usalama. Mzee, unaona namna gani kwa hali ya Minembwe kuleo na vitisho ambao government ya Kongo iko nafanya? Unaweza ambia watu ambao wanakufuata, unaweza waambia namna gani? Watu wenyewe wananifuata wazidi kukaza roho, wazidi kabisa kuomba Mungu, mkono wa Mungu uko juu yetu. Ingawa guvernema yetu ya Kinshasa ili tuboikote katugeukia mgongo, lakini Twirwaneho tutaiunga mkono sababu kwenye iko inatulindia usalama. Na kama tungali tunapumua ni juu ya Twirwaneho. Sasa hiyo jeshi ambayo iko natoka Kinshasa, hiyo jeshi ambayo ya FARDC ambayo inakia na Warundi, inakia na hizo Interahamwe ambao zimetoka Zambia, inaleta hizo jeshi wa Tanzania, unaweza ukasema nini? Wanakuja kuwauia na wauia nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu nyinyi ni watu gani? Ndio maana wanapenda kuwaua. Kuwa wazi, sema tu watu wakufuata wasikie. Ile yote tuko tunaona chanzo cha ile mambo yote ya kuleta maforce étrangère ni gouvernement ya Kongo. Gouvernement ya Kongo tafadhali itoshe wale banani maforce étrangère batutoke hapo hapa Minembwe. Okay, zile Interahamwe ziko zinakuja kuua wazee ba FDLR kwa sababu wewe ni Batusi, kwa sababu wewe ni Wakongomani ambao wanaongea lugha ya Kinyarwanda. Ndio government ya Kongo iliungana na hiyo government ya Burundi. Burundi inaleta ile mambo yake ya Kihutu na Kitusi na ileta Kongo. Hiyo mambo ya kukuaga Kongo. Wanasema hivi Minembwe kuna kabila nyingi sana za Watusi, ndio maana wanaleta wale Warundi na hizo FDLR kuja kuua wababa zetu, kuja kuua watoto zetu, kuja kuua ngombe zetu, kuja kukata mimea yetu, kuja kutumaliza Minembwe. Lakini mpaka saa hizi tuko na raia ya Minembwe inasema haiwezi kaenda fasi, itabaki nyuma ya mgongo ya jeshi lao ambalo linawalindia usalama, jeshi la Twirwaneho ambalo linaongozwa na jemadari wetu, nyinyi wote mnamjua, na kupitia koordinata yake ya Kamasa. Ndio. Reka mbabwire yuko izo bakwifuriza ntabwo ari zo bizoba yitwa Sibomana. Afande Kamani uri ubu nyine niwo komanda adjoint des opérations ushinzwe observance, ushinzwe operation ya renseignement, ni uyoboye urugamba n'ubu ngubu ni uri ku mututu uha urwana muri axe zose ziterwa muri Minembwe. Afande Kamasa arahari, Afande Kamasa aratuwe, Afande Kamasa ntiyarashwe, Afande Kamasa nta kibazo na kimwe afite muri we. Izo ngizo bakora nizo bifuriza abantu. No Afande Kamasa ave ku rugamba kugira ngo aze kubwira abantu gusa ngo ndahari, kugira ngo bimererwe neza, reka tugutegereze mu minsi mike yaza kwabwira. Iyo dufite umusoda wacu waguye ku rugamba ni igipambo, ntabwo ari ibanga kuba twohamagara umuryango we tukababwira ngo ni mwihangane yaguye ku rugamba. Ariko Afande Kamasa arahari kandi urugamba rurakomeje. Izo bibwira izo ngizo rwose n'izifuzo byabo, ariko ni amahoro. Reka tubabwire ko urugamba rukomeje cyangwa ejo bundi umuntu uzobubonetse nawe azoza kuntuze kuri Mutandao azabamenyesha yuko hari nta n'ikibazo gihari rwose. Murakoze.